Vumbura TV. Rubavu umugabo yapfiriye muri Roge. Umugabo ukomoka mu karere ka Rwamagana yasanzwe mu nzu icumbikira abantu Roge yo mu karere ka Rubavu yapfuye. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko kuba yaramaze iminsi nta uza makuru ye habayemo uburangare bw'abayikoramo. Amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo witwa Dieudonne Mpongo yamenyekanye kuri wa gatatu ku itariki 7 Gicurasi 2025 mu masaha ashyira saa 9 n'igice. Ibi byabereye mu murenge wa Gisenyi, akagari ka Bugoyi mu mudugudu w'Isangano. Amakuru atangwa n'umuyobozi w'iyi Roge avuga ko Mpongo yagezemo ku itariki 30 Mata 2025, ariko kuva ku itariki 5 Gicurasi 2025 batongeye kumubona. Uyu munsi bakaba aribwo bagerageje gufungura urugi basanga ari umurambo. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosiferi yahamije aya makuru y'urupfu rwa Mpongo avuga ko yaramaze iminsi 2 abayikoramo bataza amakuru ye. Murakaza neza muri y'ibyegeranyo, aho nahandi ni kuri channel yacu Vumbura TV, aho muzajya musanga amakuru atandukanye ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye. Muri kumwe nanjye Imana ishimwe Vincent. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu yakomeje agira ati nibyo koko uwo mugabo yasanzwe muri Roge yapfuye, kandi amakuru yibanze yagaragaje ko yarayimazemo iminsi, aho kuva ku itariki 5 aribwo bahakora bamuheruka, ariko uyu munsi bafata urundi rufunguzo bakingure barebe ko yagiye atwaye urundi basanga yarapfuye. Ibi tubifata nk'uburangare kuba umuntu yaramaze iminsi bimucumbikiye utaza amakuru ye, ari nayo mpamvu iperereza rigikomeje ku cyateye uru rupfu. Akomeza agira ati abacumbikira abantu bakwiriye kujya banabaganiriza bakumva niba nta bindi bibazo by'uburwayi basanganwe, ndetse bagashyiraho n'izindi ngamba zituma bakurikirana amakuru y'ababagana. Umurambo wa Mpongo wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi mu gihe iperereza ku cyateye uru rupfu rigikomeje. Urupfu nk'uru rwaherukaga kubera mu karere ka Rubavu ku itariki 4 Kanama 2022 ubwo umugabo w'imyaka 62 yasanzwe mu macumbi y'akabari kitwa Kwetu Bare yapfuye. Ndabashimiye. Mwari kumwe nanjye Imana ishimwe Vincent. Ndabasaba gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV kugira ngo mujye murushaho kubona amakuru atandukanye ndetse n'ibyegeranyo bica kuri channel yacu Vumbura TV.